Sprdnja, šala. Da li ste stvarno mislili da bi postavio nešto da bi se našalio jer je 1. april? Ovi jadne napaćene duše. Nemate ideju koliko je situacija ozbiljna. Tiče se cijele planete i svih ljudi na njoj i njihova diskriminacija prema životinjama. Većina razmatraju pse i mačke kao esencijalne kućne ljubimce i mislim da je to glupost. Jer ja jebeno volim jazavce. Kada sam igrao Roblox jednog lepog dana, odlučio sam da svoj nalud nazovem Debeli jazavac. Tada nisam ništa znao o njima, samo je zvučalo kao cool. Iako nisu superiorni kao dabrovi ili slatki kao lasice, jazavci su specijalni. Mislim, postoji toliko stotina rasa pasa u svetu, pa ja kažem da ljudi trebaju više da gledaju kvalitet od kvantiteta. Vrste jazavca možeš da nabrojiš na prste i svaka je savršena. Evropski jazavac, američki, japanski. Šta, tvoj ljubimac ima više stotina godina jer mu se godine računaju životinjskim? Patetično. Nema takvih čitova ovde. Uzmite za primjer veličanstvenog medojednog jazavca. Ovo je životinja koja ćete nadživeti. Dobrim uslovima lagano doživljava 25 godina. O inteligenciji da ne pričam. Svi mogu da budu čuvari, mačke mogu da zakucavaju. Jazavci, oni su vam hitmeni. Andžama kopaju 10 metara duboke tunele u kojima su postavljene tajne baze u kojima smišljaju svoj sljedeći atentat. A ti hoćeš psa za ljubimca koji nikada neće biti ni upala zgodan kao prosječan jazavac. Želim sve da vas podstaknem da uzmete jednog za ljubimca. Hvala svima koji ste gledali video. Ćao, nadam se da niste dugo čekali. Ali ja sigurno jesam. Ovo je okruženje u kojem sam zatvoren još od Dark Ozu parodije, od tada ste bili u kontaktu sa svetlijom polovinom, zar ne? Verujem da ste se do sada odlično upoznali, šta? Imam rekao da je u početku voleo lesbo anime, to je kompletno u redu, sada znate. U svakom slučaju, drago mi što sam konačno uspeo da doprem do vas na ovaj specijalan dan. Svetliji deo mene, kako da kažem, uspe da ostane dosta nedorečen, ali verujem da je tako sa većinom tih YouTubera. Postoji nešto što biste trebali da čujete i moram biti brz jer nam vreme polako ističe. Ispratio sam deceniju YouTube sadržaja, gledao sam ljude kako su počinjali, kako su se razvijali i kako su završavali svoje karijere i zbog toga stvarno nije sve jedno kada čuješ ovakvu konverzaciju. Glumac će uvek biti veliki koliko je njegova najveća uloga. Muzičari će uvek biti veliki koliko su njihove najveće numere. Ali na televiziji, vrate, ti si veliki koliko je tvoja posljednja epizoda. Stvarno razmišljam o tome i to dosta. Na neki način se slažem, ali na neki jednostavno ne mogu. Ako bih rekao da se potpuno slažem, zašto onda toliki videi koji su obećani još uvijek stoje u tom kavezu? Zašto svaki novi video koji izbacim nije na visini ono koji je jednom izbačen? I da vam objasnim to na najprostiji mogući način, moram da vas upoznam sa anime trouglom. Što je samo šala, ali i nije. Ono što zaista želim je da zamislite jednokostraničan trougao, svako teme trougla označavajući jedno od sljedeća 3. Relevantnost, vreme i strast. Relevantnost obrađuje koliki je potencijal da video dobro prođe, vreme koliko traje izrada određenog videa i ta dva drže strast, osjećanja kreatora u trenutku, pre i tokom pravljenja videa, da se ne otmu kontroli. Pošto je jednakostraničan, nedostatak jedne strane je dovoljan da se uzdrma ceo proces, dok bi bez dve proces bio skoro pa nemoguć i sa nedostatkom sve 3 neizvodiv. Ovo su stvari koje po meni trebaju biti uzete u obzir kada se pravi video na YouTube-u. Ali postoji problem. Iako relevantnost možeš na osnovu svog iskustva da pokušaš da razumeš, ti nikada nećeš osvojiti, jer ona je u rukama YouTube algoritma. YouTube algoritam je sistem koji ti preporučuje sljedeći video koji bi ti potencijalno mogao da pogledaš u muru od 970.000 sati videa izbačenih svakog dana. Dok postoji grupa ljudi koji ga podešavaju, algoritam je opet veštačka inteligencija koja radi sav posao, dizajniran da najbolji i najzanimljiviji sadržaj stavi na početnu stranu. I šta je to najbolje i najzanimljivije, to je nešto što niko ne zna. Algoritam se konstantno menja, neki od tvojih najuspešnijih videa će ti jednom doneti mnogo, a sljedeći put zanemarljivo od onog na početku. Ali šta, ako samo jedna stavka padne, još uvijek imaš druge dve. Vreme izgleda prilično jednostavno, ništa specijalno. Upravo je ta jednostavnost ona koja čini toliko strašnom. Moj posljednji video koji sam izbacio se zove Tokyo Revengers je loš. Sada želim da stanete i pokušate da pogodite koliko sam sati radio na je loš videu. Uzmite u obzir da sam na video počeo da radim 5. marta, a izašao je 20. I da mi YouTube nije sve u životu, što bi značilo da dišem, spavam, jedem, izlazim, idem u gym i studiram. Zapamtite taj broj koji vam se stvorio u glavi.
Da li ste zamislili broj velik kao 40 sati rada? Pa ako jeste, onda ste drastično podcenili ovaj posao zato što je zapravo uloženo 80 sati. Dios mio, Daniel! To podrazumeva istragu ili da se stvar pročita i prelista ponovo, napiše tekst, snimi audio, iseče audio, izedituje sve, napravi thumbnail i konačno izbaci video. Dok su većina videa u opsegu između 30 i 50 sati, kao što je recimo Tesla video, ali stvari kao anime preporuke, Je loš, One Piece video, Junjito video, su sve videi koje je uloženo jako puno vremena i sa njim dolaze očekivanja da će oni dobro da prođu. I ako ta očekivanja ne mogu biti ispunjena, strast ka YouTube-u polako bledi. Strast se za mene najčešće pronađe kroz ideju, čiji se nastanak najlakše podstakne prethodno stečenim i novo stečenim iskustvom. Želim da to zamislite kao vatru. Ako ste upalili sa velikim komadima drveta, goreće duže. Doduše, ako ste ubacili manja, brže će izgoreti. Ako taj plamen izgori pre nego što biste ga iskoristili, tako bi svaka šansa da bi ga iskoristili ponovo propala. Ali postoji još jedna stvar koja utiče na snagu tvoje vatre, a to je vreme. Ako vetar dune, tvoja vatra će se proširiti. Doduše, ako padne kiša, vatra može biti prekinuta u početku. Ok, razumem, znači vatra je ideja, iskustvo je drvo, ali šta je onda vreme? To je nešto na šta ne utiče apsolutno ništa i sve živo u isto vreme. A to je ništa drugo do prosta ljudska emocija, što me dovodi do zašto ovaj video nije izašao, obećao si. Uzmite za primjer moj Magi video, gde sam pričao kako bi rado uradio video o njenom protagonisti Alibabi. Prošlo je 4 godine od tada. Drago mi što ljudi prate stare videe, kakvi god da su bili, ali jednostavno ne osjećam se prema njima i drugim vidima koje sam želeo da radim kao što se sada osjećam. Ili Escanor, Hisoka, ili bože sačuvaj, Monster video. Monster video je nešto što bi se moglo reći da je postalo i meme. Komentari koji su počeli sa kada će Monster video do zašto više nije izašao ti čudovište, obećao si mi, ja čekam. To zaista jeste moja greška. Moja greška što vam ranije nisam objasnio sve. Istina je, ne želim da radim Monster video, a evo i zašto. Monster je anime od 74 epizode koji da bih pretvorio video format, morao bih da ga pogledam, što i jesam. Pre 6 godina. Skoro se ničeg ne sjećam. Pokušao sam opet, ali nije išlo. Verovatno jedno gledanje ne bi bilo dovoljno, tako da bih morao opet da ga prođem kako bi podvukao sve bitne rečenice. A spoiler, u Monsteru je mnogo toga bitnije nego kod normalnog anima, što bi me dovelo do toga da i pročitam barem 2 do 3 knjige vezane za psihologiju, filozofiju za koje ne znam ni da li bi me zanimali ili mi bi se svidele. Konstrukciju teksta bih smišljao barem nekoliko dana, a sam tekst ne vjerujem da bi bio ispod 300 redova. Što kada bi ubacio program za editovanje, otpale bi mi obe ruke dok bi ga završio. Taj video bi izašao i šanse da dostigne željeni uspeh su veoma male. A moja želja za njim je izgledala još odavno. Ovaj video uspeva da negativno ispuni sve 3 stavke trougla i apsolutno ne želim da ga radim. Napravio si video samo kako bi pričao jednom komentaru. Ne! I da dokažem to, pričat ćemo o 2! To je paragraf koji nećete sresti svaki dan, ali se povremeno pojavi tokom nekih live-ova ili u komentarima nasumičnih videa. Anime scena je mrtva. Pogled većeg broja ljudi na ovo je često, čuju da je neko youtuber, da mu ide, pomisle, pa dobro, to može svako, meni je to samo glupo da radim. To je istina, apsolutno svako može da se bavi YouTubeom, nikome je nije ograničeno, svako je dobrodošao da pokuša, ali zašto se onda godinu kroz godinu ističu samo ova 4 imena u ovom malom balonu koji se zove anime scena? Da li je to zato što su svi koji su osim njih pokušali bili nezanimljivi i loši? Naravno da ne. Postoji mnogo primjera content kreatora sa odličnim potencijalom, samo što oni nikada nisu bili spremni da postanu youtuberi. Dopustite mi da objasnim. Trouga o kojem smo gore pričali, iako nije razrađen do kraja i sigurno može da se bolje prikaže, opet rekao bi da crta jednu sliku koliko je ceo ovaj proces kompleksan i težak. Da vam to predstavim drugačije, za mene lično YouTuber i content creator nisu kompletno ista stvar. Content creator si ti spreman da napravi nešto tebi unikatno i drago, što želiš da podeliš sa drugima. A YouTuber je onaj koji tu kreativnost mora da uzme i oblikuje kako bi mogla da se prezentuje na YouTubeu, njegovom algoritmu i želji publike. Znači videi trebaju da cilju određenu publiku, budu redovni, prelaze određene minutaže, thumbnail mora da se ističe, nekad čak i kompromisno pričati u interesu publike i ono najbitnije, moraš biti ekstremno uporan. Pogotovo ako ste u ovako malom balonu publike kao mi, godinu dana vam verovatno neće biti dovoljno da vaš glas dopre do šire mase. Svi apsolutno imaju slobodu da komentarišu, samo što vi koji to radite u negativnom kontekstu, nemojte samo da iskaljujete svoj bes, probaj da napišeš neku konstruktivnu kritiku koja nije toksična. Sa druge strane, jesu youtuberi, ali su i ljudi. Razumijem i frustracije kada 2 minuta videa ispadne kao lajkuj, komentariši, podeli, pretplati se, zaprati Instagram, postani member i tako dalje. To nije nešto što content creator voli da radi, verujte mi.
ali kao YouTuber neke stvari su jednostavno neophodne. Na YouTubeu sam približno 5 godina, iako je to za mene proletelo, ne mogu da se ne osvrnem na sve vreme koje je prošlo i da se zapitam da li sam trebao da izaberem drugi put. I odgovor je da ja sebe jedino mogu da vidim u ovoj sferi. Većina ljudi koje poznam su se odlučili za neke obične, normalne karijere. Ljudi koji u ovome razmišljaju kao ja, ne znam da li bi mogu da izbrojim na prste jedne šake. Analitika mi trenutno nije nešto sjajna, ranije sam za godinu dana dobio 10.000 pretplatnika. Želite da znate kako je sad? Za 6 mjeseci taj broj je jedva prešao 600. A aktivnost se stvarno ne razlikuje toliko od tada. Ali sada barem znam da je ovo nešto što ne želim da tretiram samo kao hobi. Hvala na gledanju, ja obožavam jazavce, mislim da su fenomenalni. Zašto i vi ne biste uzeli jednog?